rung ke Manchester United syak semi-final kat ba ka Tottenham ro kumju te haka jinya lai ka Europa League jang ke quarter final haka second league hapdeng ke Manchester United persya iya ka Lion haka ba ka jinya lai ka kalong ka ba itanat bah haka ba kilas dang iya ka second league da ka ju ka point da arla arkul haka first league Henry haka second league ke Man United kaliyo ban lit nangkong da argul haka ba ka menit ke ba shipeo na iyo ban tep do ugarte bat haka menit ke ba Southsan plus way la tep do Diego Dalot Henry habawan pai syak second half ka Lion kaliyo bat pan pai ye kite ki gol haka menit ke ba nyo puwe bat nyo penyo kumta ka ne ka jinya lai kai kalakut haka jinya kai da saw haka aggregate Henry habaya lai kai syak extra time ka Lion kaliyo ban lit iya ka Man United da arkul haka menit ke ba shispa saw bat shispa khandai Henry haka menit ke ba shispa kat saw ka Man United kaliyo ban tep shigul leng ba ka penalty bat haka menit ke ba shispa arpeo kaliyo ban pan yakai iya ka te ke gol leng ba okay maino bat haka menit ke ba shispa arpeo plus away menit Harry Maguire kaliyo ban tep iya ka gol kabal pelong iya ka Man United ban job da san saukul kat bah ka aggregate kalong dah nyew lan riu bat menta ka Man United kan sai kendu semifinal bat ka Athletic Club kat bah ka we pat ka jinya lai kai ka Tottenham kala job da wele not cool persya iya ka Frankfurt bat hak aggregate da ar laway